video khat ga bulletin video chu biham tiale tu nai cha cold out tele test tu na chu ice cream swap chung chang thu chu khave ga vyo te masape ni twitter la helu de hintin twitter la chu cold out te ga vyo te hamo ripo e pu che hello sorry cold out te chu twitter account wa ga lu de cold out te ai helu na hele chi ki sei hin ice cream te to partnership ne hin amo hi uniswap tabanga platform khat hi je chun hi chi hi amo hon tweet abol thai ta wa hi le hi chi hi ong study bol anga yen chi ja chu ikizil deu hin tin chi ja chu amo hon jang cold out te twitter apana account apa hi chi icecreamswap.com kiti hi om ta ja ken ngam pera video kan sip hin ip le ama sapena hi metamask lu ding metamask hi ice cream te network ti dham ept at bol dham ti dan hi chom ngau ting ka metamask hi tu han loading a ki chai tan metamask an lu phal leo te chunglang hina na me deu veilang ko na me deu aban le setting an lu deu setting na me deu aban le network hina me deu hichi zo phat le add network hina me kit deu chipat le chungum de ta network name rpc gnid kite hoi choi fill up box din fill up kan bol te di de hichi network name ma hi bitgert na hoi te di hoi application bitgert main network kitin network name ma hi bitgert main network network kenaji de anu ya hi hichi kaji tabang rpc a hoi le kaji tabang ma ne ji de https://rpc.icecreamswap.com na me adeu chain idea hi 32520 na me adeu simbora hi kat khilo le BRISE na capital BRISE ki ding aban le blog explorer a ho https://briscan.com/ na hitia na ji deu na fill up deu abale add him at touch got it na you have to Bitgert main network kasai num chu na metamask wa satoshi om mama account pa mama chu setting an lu dio zwa ka lu tama chu lu du na bol du na to breeze hi kiat do ta na te ka chi choi hi in abal import token na hi token address ngai di hintin hi hi token ice cream token address chu kan add din an ngai te dio na to hi kasai num chu breeze BRISE ti ham chipen hi at na border phal import token hina me kit dio aban I to token address na token address chu description na kana koi di hin details on na kiwet de wai tai hi che hin aban le symbol hai ice na ji dio token of precision na ho 18 na border na aban import na me dio import ice jangum ta na BRIS jangum ta no ICI jangum ta hiche hi add dan te kana chu achunglang hi value chun wallet na bitgert main network me leo chun na hejala ya hi other network ethereum main network kitin other networks robstar adu da maintain satoshi core testnet bitgert ta na yem ta testnet hona bodu phale satoshi a chu hichi satoshi core testnet hin na me ji deu na me wala bata satoshi apa hai ka balance pa hai angai nge kita na chapa le transaction abol ji deu to achu ka sai num chu achung langa ho na me awa hele bitgert main network na me awa la na ma pang chum de ta azawa iat pau chna kichi nam ka sai num chu abula hi abulin hin tha sai lang hi chi abula chi ta ho min na ka metamask chu satoshi core testnet kiti a hi le abul pempen na ka sai banga chu left corner na me dio abale setting na lu dio abale network na me dio abale add network na me dio abale hi chi azawa ka fill up ho na fill up phale add na bol dio add na bol type palong ki chai dita hong ki chai ding be ga bol nge no ha dio add ke bol type phale hi tia hom dita chna BRIS hong ki ding abana chu import na me azawa phale chun ipi ha token address chu
group YouTube video description langa ho token address ang kana koi di hin chu nani copy paste am keyboard hello hale naji do na type do thodi uti nai ta chu aba token address copy paste na board ajo ka sai banga token symbol ice token of prison chi za ta ma jo ka sai chu hungi ding aba import na bol wala BRISE ding ice ang ding chu ai yeng aba le Satoshi network chuna de ya hele achung nga wallet khuna me wale chuko Satoshi Cortez na me wale che Satoshi ama na ice cream chu ipti et na bodum tile Satoshi nametama sa nalu deu hizing chu et na bol deu na achom khel khel ga bol ngai lo setting an lu deu chu na bol wale ki chai he chan chu hitte ka ke pa